događajima na severu Kosova, što u Kosovskoj Mitrovici, što u Zvečanu. Posle nasilnog upada specijalnih jedinica ROSU povređeno je 10 naših sugrađana. Velika većina od njih zatražila je prvu pomoć na očnom odeljenju zbog povrede očiju usled bacanja, suzavca, šok bombi. Nažalost, 2 naša sugrađana su teško povređena, jedan u predelu grudnog koša. On je trenutno na ispitivanju od udarca koji je zadobio tupom silom s prednje strane grudnog koša, a drugi koji je još teže povređen nalazi se u jedinici intenzivne njege. Njemu su upravo uradili hirurški zahvat, on je upucan mučki s leđa, gde ima povredu desne lopatice, prelom, drugog rebra i metak mu izašao na prednju stranu vrata uz jedno obilno krvarenje. Urađena je hitna hirurška intervencija, metak izvađen, on se trenutno nalazi u jedinici intenzivne nege i za sada je u stabilnom zdravstvenom stanju. Ostali povređeni, ovi koji su imali povrede od suzavca gumenim mecima, nisu zadržani na bolničkom lečenju, jer velika većina i nije htela da ostane na bolničkom lečenju. Ponovo su se vratili sa ostalim našim sugrađanima koji se trenutno nalaze kod tehničke škole i u Zvečanu. Ovaj što je povređen metkom, koji je upucan s leđa, on je u reonu Zvečana, opštine Zvečan povređen. Pripadnici žandarmerije, zdravo! Zdravo! Hvala za sve što ste uvek činili u odbrani naše otadžbine, štiteći njene vrednosti, štiteći njen integritet. I hvala vam na tome što ste uvek bili tu za našu zemlju, kada su poplave i kada su požari, kada nam je zemlja napadnuta, što nikada niste tražili izgovor, što nikada niste tražili lakše rešenje, da ste služili svoje zemlje i svoj narod. Preko nebeskih visina, kriva su Jordanina, a tri sveto i na Hrista stalno odlazimo. Ruzmarine, zbogom prvi nerođeni sine, zbogom ružo, zbogom ruzmarine. I vašim porodicama. Još jedan put hvala. Živela Srbija.